tubaha ikaze mwese kuri Minembwe Capital News badukurikirana mu makuru tubagezaho cyane amakuru yo mu bihugu by'ibiyaga bigari bya Afrika ndetse n'andi makuru atandukanye hirya no hino ku isi. Kuri micro muri kumwe na Chris Muhizi, naho Bruce Bahanda akaba ari ku buhanga bw'ivyuma. Muri aya makuru tukaba twabateguriye izi ngingo zikurikira: imirwano hagati ya M23 n'abasirikare ba FARDC, FDLR, abacanshuro n'abandi bafatanya bikorwa babo mu gace ka Mushaki, Kingi na Malehe. Igihugu ca Ukraine umurwa wa Bakhmut uburasirazuba bwabo bumaze kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya hamwe n'agatsiko k'abacanshuro ka Wagner. Mu gitondo cy'uyu munsi ahagana saa 12 n'igice z'igitondo, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ririmo FDLR, FARDC, abashanshuro n'abandi batandukanye bagavye ibitero biremereye ku ngabo za M23 mu birindiro byabo Mushaki, Kingi na Malehe. Ibi bitero bikaba bitahiriye leta ya Kinshasa kubera strategie tactique bafatiwe n'ingabo za M23. Umubare wabahasize ubuzima bakaba bataramenyekana. Waduhaye amakuru yatubwiye ko batabona umwanya wo kubara intumbi za FARDC zahasize ubuzima. Ubuyobozi bwa M23 bukaba bukomeje kunenga ibi bitero bakomeje kugabwaho n'ingabo za leta ya Kinshasa, bavuga ko badakeneye imirwano mu gihe FARDC idahwema kubagabaho ibitero buri munsi. Intambara y'uno munsi ikaba yabereye muri utwo duce twavuze ari two Mushaki, Kingi na Malehe byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ati mu gihe bagikomeje urugomo ko kutugabaho ibitero, natwe nta kindi twabakorera uretse kubapiga camutema kune. Tunyaruke muri Ukraine. Ku munsi wa 381 igihugu c'Uburusiya kigavyeho ibitero ku gihugu ca Ukraine kuva ku munsi wa 24 ukwezi kwa kabiri 2022, nyuma yaho Uburusiya bwigaruriye uduce twa Donbass, ubwo muri umujyi wa Donetsk, Luhansk. Umujyi wa Bakhmut ukomeje kuberamo imirwano ikomeye, aho Abarusiya bayobowe na Wagner mercenaries bamaze kwigarurira uburasirazuba bw'uyu mujyi, uko byatangajwe n'umukuru wa Wagner Yevgeny Prigozhin. Nyuma yuko imirwano iremereye yatumye abaturage baturiye uyu mujyi bahunga bashaka ubuhungiro, igisirikare ca Ukraine naco canze kuva kwizima, aho gikomeje gushiramo imbaraga z'umurengera kugira ngo uyu mujyi utaza kwigarurirwa n'Abarusiya. Ukraine yahisemo gukomeza kurwanira umurwa wahindutse amatongo kubera ko iyi ntambara ikomeje kwicisha abasirikare b'Abarusiya ku mubare wo hejuru cyane, ndetse Abarusiya bakaba bakomeje gushirirwa n'amasasu. Kandi Bakhmut ni umujyi w'ingenzi kuko baramutse bawufashe bizaborohera gufata indi mijyi iri hafi nawo. Ingabo za Ukraine zikaba zikomeje kuva mu murwa mukuru w'iki gihugu Kyiv baja gutanga musada mu burasirazuba ariho Bakhmut. Inkuru dukesha ikinyamakuru ca Italy's La Stampa newspaper nuko Uburusiya bwakoresheje ingabo kabuhariwe zatojwe kinyamwuga ndetse n'ingabo zigenga zose mu kugabaho ibitero umurwa wa Bakhmut kugira ngo ufatwe, ariko bikomeje kubabera ingorabahizi. Ukraine ikaba ikomeje guhangana mu buryo bwo kugira ngo ikomeze igabanye umubare munini w'izi ngabo kabuhariwe zikomeje kubabera ingorane. Mu gihe nanone ingabo za Ukraine zari zimaze gufata ingamba zo guhunga bakava mu gace ka Bakhmut, ariko bikaza guhagarikwa, bahitamo kuboherezamo ingabo nyinshi zihagije kurwanirira. Yevgeny Prigozhin akaba n'umukuru wa Wagner yasobanuye ko kugabanuka
ku muvuduko bari bafite wo gufata uduce tumwe na tumwe byatewe no kudatanga ibikoresho bya gisirikare ku gihe, ariko Yevgeny Prigozhin akaba yaje gushimira leta ya Moscow mu gusohora cyane kuruta uko binjiza, batanga ibikoresho ku ngabo zose ziri ku rugamba zirimo na grupo y'ingabo zigenga za Wagner zikomeje kwiyongera mu mubare nyuma y'uko bashize ibiro byo kwakira abinjira iyi kampani mu mijyi itandukanye y'Uburusiya irenga 42. Nanone intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ikaba yarakoje kwibasira ibikorwa remezo bakoresheje drone n'ibisasu bya misile mu murwa mukuru wa Kyiv, aho umuriro w'amashanyarazi wari umaze igihe warangiritse mu gihugu cyose, bigatera umwijima mu gihugu hafi ya cyose. Koko amakuru atugeraho nuko kuri uyu wa gatanu umuriro wongeye kugaruka nk'uko bisanzwe, gusa 60% y'abaturage umurwa wa Kharkiv basenyewe n'ibisasu bya misile by'Abarusiya bongeye kugaruka ku murongo wa internet kuko byavuzwe n'ubuyobozi. Umusesenguzi nanone mu bya gisirikare umunya Ukraine Oleksiy Senadov yavuze ko Uburusiya bwahoze busenya ibikorwa remezo by'abaturage kubera kutamenya neza aho ingabo za Ukraine ziri. Reka nanone gushimire we wabanye natwe, urakoze wowe wabanye natwe muri aya makuru, tukaba tubibutsa ko mwadukurikirana no ku zindi social media platforms nka Instagram, Twitter na Facebook page, website www.minembwecapitonews.com.